Prindërit e nxënësve që ushtrojnë dhunë në shkollë do të përballen me gjohë prej 250 eurosh sipas ndryshimeve të reja që po përgatiten në ligjin e arsimit fillor, njoftoi ministrja Vesna Janevska. Државниот секретар е во постојан контакт со пратениците и мислам дека во овој момент се во собрание за да ги дооформат тие предлози и веќе тоа е донесена одлука, тие измени ќе се направат и останува казната од 250 евра за секое сторено насилно дело на детето, да биде казнет родителот, но и тоа што е многу важно, повторувам, и кога родителот ќе одбие да соработува со училиштето и другите институции. Nga ana tjetër, opozitaria LSDM kërkon përgjegjësi nga ministrja Janevska pas rasteve të shumta të dhunës në shkolla dhe konvikte. Sipas Jovançe Manaskovit, institucionet kanë dështuar të mbrojnë nxënësit, ndërsa mungojnë strategjitë parandaluese dhe mbështetja psikologjike. Ai kërkon edhe shkarkimin e drejtorëve që nuk kanë reaguar ndaj incidenteve dhe propozon masa urgjente për rritjen e sigurisë në shkolla. Итно воведување на унифициран безбедносен протокол во сите основни и средни училишта. Јасни процедури за постапување при булинг, физичко насилство, закани и внесување на оружје. По 2. Итно вработување на психолози и педагози таму каде што со години не достига стручниот кадар. Државата не може да зборува за безбедност, а училиштата да останат без стручни служби. Минимум еден психолог на околу 300 ученици и задолжителна психолошка служба во ученичките домови. Një ulumtim i realizuar nga sektori OJQ-ve në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit ka treguar se dhunën tek të rinjtë të nxisin koha e tepër të kaluar në internet, mungesa aktiviteteve në jetën reale dhe ekspozimi ndaj përmbajtjeve agresive. Projekti thekson nevojën që ekspertët të punojnë jo vetëm me viktimat, por edhe me autorët e dhunës. Dragi Zmianace nga Megjashji theksoi se dhuna në vendin tonë nuk është vetëm fizike, por edhe verbale dhe kibernetike. Тешко се воспоставува родителска контрола, а уште потешко довербата на родител кон дете, а уште потешко триаголникот кој го инсистираме е родител, училиште, ученик. Мора да ги сензибилизираме децата кога се случува насилство. Вие се сеќавате, имавме една кампања порано, зборовите може да повредат, да ги сензибилизираме децата дека секое насилство создава проблема, посебно кога станува збор за дисперзирање, односно споделување на компрометирачки фотографии на социјалните мрежи. Kohëve të fundit kanë ndodhur disa ngjarje të dhunës ose bullizmi ndaj fëmijëve në vendin tonë. E fundit është në shkollën fillore në Hasanbek, ku një i mitur u plagosën nga bashkëmoshatari i tij me mjetën pret. Para kësaj, po ashtu një nxënëse fillorisë u dhunua brutalisht nga 3 vajza më të mëdha në lagjen Gjorgje Petrov.